بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Mahuli, pangadjiun na to mahapon ini, Hamadat Ulumil Quran, pangadjian pagtawagun an-nasikh wal-mansukh. An-nasikh wal-mansukh. Mga aun pa waktu makapin, insyaallah ta'ala, sugpatan na to in tungod sin muhkam iban sin mutasyabih. Amin wala na to, kiyari hiling kapatut niya sin limabay amuin pagpangadji. Na, muna in ma'na sin ma'nahan na to na bang uning pagtagon an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh. Alo? Alo? In kapal para malisag sagwalo. Sa mara dito na ako mag-isa. Insyaallah patan. Mga 7 na ako lang maglaro. Insyaallah ta'ala. Okay patan. Okay. Assalam. طيب. الناسخ والمنسوخ. Bawo muna to pagkaruwahan nasikh wal mansukh. Kunin hati sin nasikh, kunin hati sin mansukh. In nasikh ism fa'il daingha fi'l nasakha. نسخ ينسخ نسخا. نسخ ينسخ نسخا. المعنى سن نسخ هبها عرب مجمعنا سياد دوا منمنا مجمعنا النسخ الإزالة pag-ig أزال يزيل إزالة pag-ig والإبطال إبن pag-ba'tal pag-ig إبن pag-ba'tal. In Arab, magpamung sila law nila, nasakhat ash-shamsu adh-dhilla. Nasakhat ash-shamsu adh-dhilla. Kunin hatin niya, niyasakh sinsuga in lambung. Ay bima'na inig azalat. Inig sinsuga in lambung. Kunin ma'na sin nasakhat na hindi, ay azalat inig sinsuga in lambung. Tagnaon lambung pagdaton sinsuga na ig. Nasakhat lang sin mga bahasa lang sin mga Arab. Damik yan magma'na rin sa in nasakh bahasa Arab an-naql, pag-transfer, pag-line, laynon mo rin hambuk pahambuk. Wa minhu qawlul qail nasakhtul kitab. Mangqoim yan nasakhtul kitab ay bima'na kiyawa musya nasakhtul kitab, kiyawa musya dayng ha kitab, transfer mo pahambuk kitab. Hada ma'na nasakhtul kitab. Hatin ya kiyawa mo ring hambuk kitab. Naam, kiyawon mo pahambuk kitab. Naqaltahu min kitabin ila kitab. Tamam? Mga basa ang galis in nasakhlaw nila abrogation. Mag-abrogate. Tamam? Naam. طيب, unim ma'na sin nasakh habahasa atawaha istilahan atawaha syara'an. Bang magsabot yung mga ulama nasakh, unin hatin niya. Ma'na sin nasakh bangha ma'na biyutang sin mga ulama raf'u syari'i hukman minhu mutaqaddiman bihukmin minhu mutaakhir. Inhati sin nasakh raf'u syari' pag-ig pag-angkat sin syara' amunin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ig sin syara' hukuman aun hambuk hukuman mutaqaddim na kauna igun sin syara' igun unin hikanti bihukmin minhu mutaakhir
sinhukuman haulihan dumatong. Aun hukuman na kauna biya ini. Sakali igon nin hukuman yadto, igon sin syara, isin magig. Parinta? La. Syara Allah subhanahu wa ta'ala. Igon nin syara na kauna min mutakaddim, ampasya pindahan sin uno. Sin mutaakhir, sin hukuman mutaakhir, hukuman haulihan deng day sabha syara. Deng day sabha Allah subhanahu wa ta'ala. Uning pagtag sin pag-ubah, sin hukuman, gantian sin hukuman haulihan, uning pagtag, nasakh, abrogation long simbasa ang nalis. Na. In nasikh, amuin makaubah, amuin haulihan. In mansukh, amuin abrogated, amuin panagnaan na ubah. Ang kandalaw nila nasikh wal mansukh. In nang ubah, iban sin iubah. Mafhum ya jamaah? Mafhum? Sabang ninyo kahatian in ta'rif, na rin nyo nakahatian in sumunoy. Dahil ta'rif, suway nyo kahatihan na magto. Mafhum insyaAllah, Sheikh Hajul? طيب in ilmu nasikh wal mansukh, ilmu mahalga, labi luba na hamano nuntut ilmu, mga ngadji tafsir, kahunahan niya tulid nasikh wal mansukh. Ang kanda, laong si mga ulama na kauna, laong nila la yajuzu li ahadin an yufassira kitab Allah illa ba'da an ya'rifa minhu nasikh wal mansukh. Di maharus hangkataw tumapsir sin kallam sin Allah malainkan subay niya kaingatan na nasikh iban sin mansukh. In mga nagkaubah iban sin nangubah. Laong sin Ali ibn Abi Talib hambuk qadin, hambuk mananara. Laong niya ata'rifu nasikha min al-mansukh, kaingatan mo laong niya in nasikh daing ha mansukh, amuin nangubah iban sin amuin naubah. Qala la, laong sin nang hukum di kulong niya kaingatan. Qala halakta wa ahlakt. Najulja na nakaulong niya. Iban nakapangjulja na. Na inyad to, manguhukom Arab, di sadya maingat sin nasikh wal mansukh. Na hindi ka ito yung manara, misanin mamas sa Quran di maingat. Biyad din na ba? Ha? Ang kanda halawom, kahalubiluhan sadyain, ummat na hindi ka ito. Tan yung sabab mayta, paltik lunlun in nagguwa hajaman tan yung bihaw. Paltik. Na. Taib aksamun naskh. Ginisan sina mo yung pag-abrogate. Kailan nasabot ko rin. To, muna. Biyahari sim mga ulama in pagnaskh. Sabuton ko sa jim mahal ka. Muna ang pagtakon naskhul hukmi ma'a baqa'it tilawa. Mauba in hukuman sa dain doon da pagbasahon da halom sin Quran. Yaon da in ayat in tilawa sa in hukuman wayda. Unin naig hukuman in ayat yaon da. Tamam? In pagtaghad to naskhul hukmi ma'a baqa'it tilawah. Ma'abaqa hatin na yaon da tutug in tilawah pagbabasahon na siya mas. Di asimbiyad di. Inamo yung panagnaan, amo yung parwakian ini, amo yung kamatauran. Kamatauran, sinasakh amo yung panagnaan ini. Di asin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin idda sin babae nabalu. Panagnaan sin aga may islamin babae nabalu, tumagad siyang katahon, jukup ang pasyaman jari magbana. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Sabun naltud, inamu in kamatayan bana. Atin ya baba inabalu. Kamatayan. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
sartaong kiabin nila, kaasawahan nila. In idda simbabai, nabalu, nawapatimbanan niya, mataan ilal haul, hangkatahon. Al-haul, bima'na hangkatahon. Tumagad siya hangkatahon, ghayra ikhraj, di siya manjari pagwaun habay. Tumutog siya rin. Siya manjari magbana halomsin, hangkatahon. Naam. In ayat yan, pagbasahon sambil pabihaon, naam, pagbasahon sambil pabihaon. Hauno surah in kabakanta. Uno surah. Suratul Baqarah. Mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Tamam? Naam. In hukuman na mansukh. Naig. In ayat yaunda. Kapindahanin hukuman sin hukuman haulihan dimatong piyaku in idda simbabai amu in nabalu na hinang dakuman upat bulan iban hang puadlaw. Unin ayat nagnasakh kaniya. Ayat damikyan Suratul Baqarah farman sin Allah Ta'ala walladzina yutawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Sabunal tuod in kabalian kawapatan. Kiabinan o nakiabin nila asawa. Tumagad in kaasawahan nila yatarabbasna bi anfusihinna. Tumagad in kaasawahan nila kababayhan 4 ashhur, 4 bulan, wa 10 iban hangpu adlaw. Nah, in ayat ini nasakhat tilka al-ayah. Al-ayah al-mutaakhirah nasakhat tilka al-ayah. Nah, sa in ayat 2 ayat masih bihasa. Kan din pagtagsin ini naskhul hukmi ma'a baqa التلاوة. مفهوم إن شاء الله؟ طيب. إنهي كروة أو pagtagon نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. maig in ayat ubahon tulin ayat hiig sa masi in hukuman daydo. Masi in hukuman daydo. Naam. In hikatunya naskhul hukmi wat tilawati ma'an. Maig in ayat iban sin hukuman niya karuana. Maig in ayat mauba iban sin hukuman niya maig. Biasin suy-suy sin Sayyida Aisha radhiyallahu anha. Inagi sin Sayyida Aisha radhiyallahu anha لو كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. إن تقنا لون يعني مأوب آيات halom sin Quran hangpu رضعات pagduro sin bata-bata haina hambuok babae mangharamina. Bima'na, banging bata-bata, wala pamiyabot, 2 tahon, nakaduro, nakahangpu, nagbubutas-butas, mahinang niya na anak. Pilad pagduro, hangpu, makahangpu session ba? Kaduro na hindi, kaduro na isab. Sambil mabut hangpu, mahinang haram. Amo ating panagnaan lang niya, ni maug ayat lang sin Sayyida Aisha radhiyallahu anha. Thumma nusikha bi 5 rada'at. Mahuli lang niya, nauba in hukuman niya ito. Nahinang pila rakuman 5 rada'at, 5 rakuman pagduro, naam, ma'lumat, mutafarriqat, amu innabu butas-butas, bang makaduro na imbata, makalima hambuk babae, mabista na anak niya. Naam. In hukuman, amu inhangpo pagduduro na mansukh. In hukuman na mansukh, naam, in ayat, amuin pagbasa damikyan naman sukday siya. Sabwala na wayron na halom sin Quran, magbasa kita amuin hangpo pagduduro, amuin maka haram na siya. Na in ini
Longsin mga ulama na mansukh in hukuman iban sin tilawa. Tamam? Naam. Unin dalil tasim manjari magnasa khalom sin Quran. Ayat suratul Baqarah. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ma nansakh wayroon ubahun namu dahing mga ayat aw nunsiha atawakan nunsiha lawaun namu nain hukuman niya nunsiha bang bukun na'ti bi khairin minha bang bukun dahan namu sin labi marayaw rin kanya aw mithliha atawasibu niya indayaw niya alam ta'lam di mo kakaingatan in Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir hakatan unu-unu baragaus. Naam. Ingkataan nagittifaq sin manjariin in magnasakh. Amuray mga Yahud in imian di long niya manjari magnasakh sabab bang kaulong niya imian aun pagnasakh syara' pagnasakh di ada kau imian in Allah Ta'ala aun sifat niya bada. Unin hati sim bada. In hati sim bada dahing fi'il bada yabdu bada. Bada diabutan. Bada. In hati sim bada bakas di niya kaingatan thumma bada. Mahulian pa niya na discover sin amutuin in hikarayaw. Banglaw sin mga Yahud. Jarihun tayin syara mag-abrogate. Biya muraiyan iakyusin Tuhan Rabbul Alamin. Di makaingat nakauna. Subay na mahulian pa niya kaingatan ang kansya nagparatong syara bago. Amo ito yung pagtakon bada. Aqidatul bada. Tamam? Naam, unin jawab had. Naam, in jawab had to maluhay na. Bukunin ma'na niya nung sin Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bukunin ma'na niya bang ubahunin hambuok hukuman. Magparain Allah ta'ala hambuok hukuman ba't di niya kaingatan inyad tumukon. Biadalong niya sin upamahan sin tao ipon on manu siya on banyaga niya. Patindukon niya banyaga niya yaw. Patindukon niya malukay niya patindukon. Di niya baitaan bang kuno limingkod. Sabab kay ngatan niya in pagtindog niya yaon hikarayaw ka niya. Naam. Sa di niya tubaitaan bang kuno niya palingkuron. Naam. Palingkuron niya bang niya kaingatan bang niya amuin asal na kaingatan niya in paglingkod niya yaon hikarayaw na kanya. Naam. Nabukon sa atin amuin nakurayad to bat piatindog niya. Di niya kaingatan sin hikarayaw limingkod. Kaingatan niya sa wala niya pialingkod sabab kaingatan niya pagtindog niya hikarayaw pa kanya. Biada sing kita. Piarahan kita sin Allah Ta'ala hukuman biha ini. Bukunin makna. Di kaingatan sin Allah Ta'ala bang unin labi hikarayaw kato. Di sa amuya unin hikatu pakato muna. Suway na to amuin biya sumungsungin amuin panghukot sin amuin pangahaka di man sin akida ang pakita parahan hambu. Sabi inhal sin manusia magkapinda. Tamam? Magkapinda. Biya sin mga syara sin Nabiullah Adam alayhi salam. Azaman niya nakauna. Jari ha syara nila papag-asawahon pagkawinunin uno. In magtaymanghod. Bang mando kaing tiyan. Maganakin asawa niya kambal. Usugiwan sin babae. Pagburos balik ka ito, mag-anak na isab kambal. Inamuin usog, amuin kambal hambuk. Iban simbaba, pa kambal panagna mo ito yung papagtiaunon. May tatuman dyan, asyarata rin naman dyan. Sabab nakauna kahunahanin subay sila tumaud. Wayroon pa manusia. Wayroon pa manusia. Naam. Damik yan. Ang mga kasyara-syaraan nakauna. Long tabihan, mataudin amuin di manjari kanila hasyarata manjari na. Naam. Bangak wala na lupa hazaman sin Nabiyullah Nuh jari kanila yung kumaunsing katan binatang sambil na in tabi ada kumanin amuin baboy may tad to sa baba mo yung pagnaog nila yung hadyong na wayroon makaw. Wayroon
ubos kata miyatay sabab sin latap. Niyatapan kata na, iban naubos miyatay kata. Kada ito hasara nila, jari inamu inlong tabihan, in kumaun sila ring hakatan, ginisan binatang, naam sabab sin amuyat tuin hikarayaw kan. Bukunin makna rin kay ngatan sin Allah Ta'ala sa ipagtup sadyain, kahalan, iban sin insyara, iban sin kahalan. Hukum biya sin akisim mga Yahud, intuhan lang niya bang bihad tu bada, aun sifat niya bada, wahada mustahil. Tamam? Mamarahin na in ayat, hapalun niyo, manunjuki sin kajarihi sin, mag-abrogate halom sin Quran. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, na'ti bi khairin minha aw mithliha, alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Naam. Dilan takamu wadhifah lawagun niyo, dars al-qadim, pas niyo. In wadhifah niyo, hatungod sin nasikh wal mansukh, dua. Panagnaan pangasu, hal yajuzu an yunsakh al-Qur'anu bis-sunnah? Unu manjari mauba in ayat in makauba kanya sunnat hadith? Mating panagnaan, lawagun nyo. Hal yajuz an yunsakh al-Qur'an? Hal yunsakh al-Quran hal yunsakh al-Quran bil hadith? In hikarwa udhkur kitabaini fi an-nasikh wal mansukh. Sabut sadya kauruwa kitab na baktul hatungod sin nasikh wal mansukh. Tamam? Lawagun niyo. Pagbasa ka mo, kung kamu suway sungitan na sadya, pagbasa ray sab ka mo. Tamam? Uno manjari maubain ayat immakauba ka ni hadith, atawa suway sadya ayat pa ayat, kaina ayat iban sin ayat, nasabot ko kanyo. Na, uno makajari mauba in ayat in makauba ka ni hadith, جاوبوا عن هذا السؤال إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. بang manjari bihimil kau mithal bakas na ubain ayat in nakauba kanya hadith. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. Sugpatan taniyo, inamo intungod sin, muhkam iban sin mutashabih. Babaon pa wakto. Nasabot na to, in muhkam, in ma'na sin muhkam, huwa al-wadih al-ma'na, alladhi la yatatarraqu ilayhi ishkal. In ayat muhkam, amunin ayat matarrang in ma'na niya wayroon masaalla hapagpaham ka niya. Matarrang. Adapun in mutashabih, in hatisim mutashabih, wa huwa alladhi tara'a alayhi khafa'un fil ma'na. Siyana in ayat, aun khafa, aun dain doon, biyamadto, bukun masawah, hama'na maksud sin ayah. Uning pagtaghad to, mutashabih. Aun muhkam, aun mutashabih, halawm sin Quran, aun Quranin na may takatutan. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi anzala alayka al-kitab. Minhu ayatun muhkamatun, hunna ummul kitab, wa ukharu mutashabihat. Allah Ta'ala siya'y nagpaturun kay mo sin kitab amo na yung Quran ya Muhammad. Halom sin Quran aun mga ayat muhkamat, clear, wadih, matarang yung ma'na. Yung mga ma'na amuin masawa, hunna ummul kitab, sila yung kariasali. Majority halom sin Quran, muhkamat katan. Wa ukharu, in kaybanan mutashabihat. Aun halom sin Quran, mutashabihat bukun clear yung ma'na.
Aun hikatuhin isan mubham, gianap sin mga ulama. Inhati sin mubham unknown tuod. Bang taurulon sambirin bahagi an mubham tu sila. Mubham, mutasyabih, iban sin muhkam. In mubham, amo hindi tuod katawilan, bang di tuod kaingatan bang unin maksud. Amo nimbiya sin mga adlaw kiyamat, insulga, iban sin narka, mga parakala ghaib, di tatud kaingatan bang unin hakikat niya bang biyaddi. Impagtag si mga yad to ayat mubhama. Di taan sadya kita simbihain isa in hakikat di tatud kaingatan sa wala tapa kikita. Tamam? Di kita mutasyabih. Hati ni aun mutasyabih halom sin Quran. Binassil Quran. Naam. In pangasubo, hal yumkinu tafsirul mutasyabih? Man jariba tafsiran in mutasyabih? Man jari tafsiran? Nah, dahil di nasimpakin pamikil sin mga ulama. Sabab sin kapirigluhan sin mutasyabih, buka sin mga ulama arakala makamakna kita sin bukun amo, nasimpakin mga ulama impikilan nila. Muna-muna. Hangkan sila amo inlong tabihan, nasimpak, nagkhilaf, sabab day sabsin ayat. Unin bayta sin aya? Ang sin aya? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ. Ada punin mga sila aun hapangatayan nila kabingko. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ. Unyukon nila sadya mga mutasyabihat supaya maunin subahat iban lingog hatao supaya maranggo manusia mahiluhala. Bakit abaitan? وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ. Tabiho ha? Wayroon makaingat sin ta'wilan niya. Ta'wilan sin uno? Sin mutasyabih. Kaun tabangunin hati sin ta'wil dahin doon. Way makaingat sin ta'wilan niya sin mutasyabih. Illallahu warrasikhuna fil ilm. Aun dahin ha mga ulama law nila in ayat subay kau humundong tumubtub pa illallahu. Dahin di. Tumubtub law niya pa illallah. Pag-ubos law nin warrasikhun jumlatun musta'nafah. Bago jumla. Yan pati magna na isa. Na. Bang kita humundong law mo lasin ayat pa illallah. Immakna niya kumuha. Way makaingat sin ta'wilan sin mutasyabih malaingkan Allah ra. Dah. Law sin kayo nandi. Humundong longin ayat daindiha amanna bih kullum min indi rabbina. Yung pagbasa, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Sugpat yawn long niya. Nabang bihanto, mahinang siya ma'tuf. Ma'tuf in rasikhun, pakain, pa Allah. Mabiyad din na yung makna niya. Mahinang na yung makna niya. Way makaingat. Sin ta'wilan, sin mutasyabih, malaingkan in Allahu Ta'ala, iban sin mga sila, rasikhun mahugot in ilmu nila. At inadua, Allah iban sin mga sila, rasikh amuin mahugutin ilmu nila. Iban sin amuin long tabihan, mahugot inamuin ilmu nila. Naam. Yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Hasabam sin pagpaham sin ayat bang haun humundong nasimpa. Inamuin mga sila imyan long na tumubtub pa Allah. Atin ni Allah rin makaingat. Di na kita long na sumud pa mutasyabih magtafsir sin mutasyabih. Long sin kayo ba nandi? Agad long nin warrasikhun. Sambil long nin rasikhun makaingat. Sa bukon hisyu na sadya amoy mga sila rasikhun, mahugot, iban mapangunin, ilmu nila. Toy. Bihaon. Bang mukitaon, imasala, akon nagkuddanda. Mayta.
Amoy mga ulama imiyan, way makaingat sin ta'wilan niya buat malainkan Allah. Impagyanon nila rin di amoy mubham. Amoy mga parakala sin sulga, iban sin mga narka, iban sin mga qiyamus sa'a. Amoy yun yung maksud nila, way makaingat haon. Bangkuno yung qiyamat, biya din yung pagtaytay ha sirat al-mustaqim, yung pagtimbang, yung pagkataan, buat malainkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Buat yung maksud. Naam. Ada po ng mga pakaradyaan, aw nuhumug, aw biya amuin bukun masawatod, na bukunin katan makaingat kanya, saon makaingat kanya, mga mano siya amuin, rasikh, mahugutin, amuin ilmu nila. Yanugharaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu. Na, uning pagyanon din di ta'wil, way makaingat sin ta'wil niya. In pagyanon ta'wil, dahil di idua parakal. Bangin maksud sin ta'wil, dahil maksud niya tuod, amuin haqiqatu syai', haqiqat ma ukhbiru bih, amuin haqiqat sinambuk parakala, naway makaingat kanya. Tamam? Naam, bangin maksud kabalikan ko. Sin ta'wil dahil di. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ way makaingat sin ta'wilan niya. Bangin maksud sin ta'wil dahil di amin hakikat sinhambuk parakala in way roon makaingat kanya bang bukun Allah Ta'ala. Sa bangin maksud sin ta'wil dahil di tafsiran niya, makna niya na way roon makaingat bang bukun Allah iban sin mga sila mahugot. Sa wabing ta'wil ini nabaki nagdua. In ta'wil, nabaki nagdua. Aun yan magmana in ta'wil, hakikat sin parakala. Tamam? Hakikat. Unat sin hakikat sin parakala. Hati sin hakikat ini amu imbya, kasamunalan sinabuk parakala. Amu in reality niya tuod. Way nung makaingat sin kasamunalan tuod sin hakikat sin mutasyabih, biya sin mga kiyamat, kuunin kiyamat, aun makaingat, way. Sabang makna sin ta'wil din ni tafsir makna, naun makaingat. Sabang kawimian lang mo, di makaingat, way makaingat, bang bukun Allah Ta'ala na makaulong kita niyo katanong, isun tumafsir sin Quran. Tamam? Naam, ang kandalong sin mga ulama. Bangin makna sin ta'wil din ni tafsir, bukun hat Allah Ta'ala makaingat sambil ipon niya amuin, mahugot. Pangadya. Sa bangin maksud din di, amuin hakikat, reality singkatan, amuin maksud tud, sinamuin lang tabian pakaradyaan, na way roon makaingat bang bukon Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Amo natin pagyanon, warrasikhuna fil ilm. Na, diyan dinin, pagtafsir tasin mga mutasyabih. Iban di mihil kita sin sample sin mutasyabih. Mithal ha mutasyabih, mutashabihus sifat. Aming mga sifat, magkasabot halom sing Quran. Mga amuin mga ayat, aun muskil-muskil, makna niya lahil, bang mo siya maknahan. Ang kansya na hinang muskil-muskil, sabab bang mo maknahan yung kalahilan niya, biya dumagbusin Tuhan Rabbul Alamin, aun jawari baran, wal'iyadu billah. Mithal, ayat sin Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim. Yad, bang mumaknahan ng kalahilan niya, in lima, sinallahu ta'ala hasya, hababaw singkatan lima. Tamam? Biasin ayat sinallahu ta'ala, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. In Tuhan Rahman, ha-arash istawa. Ang mumaknahan, istawa hatin niya, malimilingkod. Naam. Impangasuburain doon. Imbiasin mga biha ini ayat, istawa, yad, lima, atawa uno-uno nagkasabot mga bi'tis. Manjari mo ba siya maknahan hamakna ni haqiqa? Abada. La yajuz. La yajuz. Di tuod manjari sabab mayta dumagbus in mahasot si Allah Ta'ala umanggil pa makhluk. Tabiho. Ang kandain salafus salih na kauna, in madhab sin salafus salih, hapagdil nila ha mga ayat biha ini, law nila at tafwid.
ihangla nila na sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala in ma'na hakikat sinamuin ayat yan. Baya-baya niya na. Parat sayahun ta na sadya in baita niya sa imana sinamuin kamaksuran sin ayat, baya-baya na sin Allah ta'ala ihangla na to na kanya. Sab may mabuka sila. Nakala makamana kita sin bukun amo. Imana niya long na baya-baya niya na. Sambil mag-iyan sila amirruha kama ja'at. Palabayan nyo na sadya, biasin na baita, biasin kaya baita, palabayan nyo na. Parat sayahan nyo na sadya, pamung na sadya kamo, parat saya na kami, ayaw na kamo sumud magtawil sin hakikat niya. Namun ating pandapat sin, mga salaf. At tafwid, tabihu, ma'atiqadit tanzih, tabihu. In mga salaf na kauna, imyan sila hibugso tanapa Allah, in maksud, bangunin hakikat sin ma'na, sarta, lapasuntin Allah Ta'ala daing haamuin sipat magsibu iwan si makhluk. Dua. Mga tinakin nila. Lapasunin Allah daing hasipat umanggil pa makhluk. Iban hihangla tanapa Allah bang unin ma'na sin hakikat sin ayat yan. Tamam? Naam. Ang mga dalil nila hatungod yadto. Daing ha mga dalil hadith sin Sayyidah Aisha. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نجسبد حديث فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم من قولون ما kita tahu min iukit-ukit sadya ina min mga mutashabih halik ka wa munanin mga tao kiyukuddan fitna min pagyanon ibtigha al fitna nalalaw alayo ka kandain sila mayad bangaon na masabot mga mutashabih parat saya namo na long niya. Sarta, liapas namuin Allah Ta'ala dahil kataan sipat amuin umanggil pa makhluk, sarta parat sayahon namo na biya sing kabaita niya. In hakikat, ni namo kay nga. Tamam? Ampain khalaf, amuin haulihan na ini. In madhab sin khalaf, nagtawil sila. Unin madhab sin khalaf, nagtawil. Hati sin nagtawil, nagtafsir. Impanag na ang tafwid, in hikarwa uno, in salaf uno, at tafwid ma'a i'tiqad at tanzih. Sarta nag-i'tiqad sin Allah, mahasot sirengha, umanggil pa makhluk. Tamam? Tay. Ampain khalaf, al-khalaf at ta'wil. Tiyawilan nila. Hati sin tiyawilan nila, mi'anahan nila. Mi'anahan nila. Naam. Sa impagta'wil sin mga khalaf, amuin mag-atap iban sin bahasa Arab. Di sila magtatawil pamana bang bukon pag-usalon na isab sin Arab. Yasin biyad diin. Yasin kalimayad, 5. Pag-usalon sin mga Arabin 5, magmana siya kudra. Ha? Nari sila magtatawil sin hambuk parakala mutasyabih. Pahambuk ma'na bang bukon di bang bukon pagpakayon sin mga Arab. Naam. Yasin biyad din tawilan nila. Law nila yadullahi fawqa aydihim. In liyad lang niya rin, di bukun 5. Imaksud lang niya kusog sin Allah Ta'ala, hababaw sin kusog nila kata. Kusog, imaksud sin yad. Tiyawilan nila in ayat sin Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Intuhan Rahman ala al-arsh istawla. Hati sin istawla, siya in control sin katan, amu impamarinta. Bukunin pagtawilin pagmana ni istawla rito sin sa panton limilingkod hataas sin si uno tanin pagtag nila. Si masamayang long niya ha amuin hataas sin lilingkuran biya sin paglingkod sin sultan hataas sin panggung. Bihati mana abadan. Na, tiyawilan nila in parakala bihadto. Na, sa kabalikan ko in mga khalaf nagtawil di ma'na nagtawil sila pama'na dugaing inig nila yung ma'na yung pama'na dugaing sa ima'na dugaing piyakay nila mo isang pag-usalon sin mga Arab
Ang kandalong sin Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, amuin ayat sin Allah ta'ala, Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Pamungan, sabon nato din kalabyan sin Allah, in kalabyan biyadillah. Unin natin sin biyadillah. Halima sin Allah ta'ala? La. In maksud sin amuin biyadillah, ay bima'na kusog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat sin Allah ta'ala, Tabarakalladhi biyadihil mulk. Mahasot sin Allah ta'ala, hakusog niya in al-mulk, in amin pamarin takatan. Ayat sin Allah ta'ala, bal yadahu muthanna na duwana. Sumagawain, kusog niya. Bukun mo maanahanin dua lima niya, in panagnaan ayat mufrad, hambuk lima. Bagi karwa ayat na sabot ko pila lima na, dua na. In hambuk ayat farman sin Allah ta'ala, was-samaa banaynaha bi-aydin jama'na. In langit, biyangon na mo sing kalima-limahan na mo, na pila na lima sin Allah ta'ala, mong miyanan hakikat niya. Mataod na. Ang kandalong sin mga ulama, immaksud, sin, aydi, yad, sibu day muthanna, iban sin mufrad, iban sin jama', libayanil qudrah, bayitaan ko sin Allah ta'ala, in siya bargaus, hakatan unuun. Bukunin maksud niya amunain, hakikat sin parakala. Sumakawa, aunding ha mga manusia, napinda, in papanaw nila tungod hain. Sarta nagbulal sila, in sila salaf. In hakikat niya bukong bihay nindahan sin salaf. Amun salaf muasir nagdadaawa bihaon, unin akin nila. In sila nagtatafwid at inapyang hangla nila pa Allah Ta'ala, inamuin maksud sa inagi nila, in ma'na long niya sin mutasyabih dahil ni hakikat. In ma'na long niya sin mutasyabih dahil di amuin hakikat. Ay bima'na bang sila magtafsir long niya lima tod hakikat. Dito kita na wala nagkudda ni Mansin sila. In salaf na kauna wala sila nagpasandong. Di na mo long niya kay nga tanbang unim maksud sinamuin kabtangan yan. Ihangla na mo pa Allah Ta'ala. Ang panjaman biha uning kanila biyad diin, long niya lima tod. Sa long niya bukom biya sin lima. Uy, biyad din yan to. Imian kaw lima, pag-usam pa ko imian mahasot sintuhan bukom biya sin lima. Tapi din yan to. Conflict. Ubos mo na tiyamakan bang mga manusia. Tiyamakan mo na ang panaysab ko imian mahasot siya bukon siya manusia. Biya si ma. Biya din ko imian mahasot sintuhan bukon siya biya si manusia. Pag sa kalihapanagnan iiyam mo na aun lima niya sa bukon sa jalimata. Magkudan yung biyan to? Abadan. Di magkudan. In mga salaf na kauna imian ihangla na to na hakikat ma'na siniyad dain doon sarta i'tiqadun na to in Allah bukun siya biya sin manusia laysa kamithlihi shay. Ampain muasir ha zaman biyahon salafi nagdadawa biyahon uning kanila lang nila parat sayahon tatod lima real lima na din na to sa long niya mahasot sintuhan Rabbul Alam. Uy, nabiyad din pamahasot sihon mo papag-usi iyam muraon to iliman niya. Hawno ko iban sin ayat sin Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay. In Allah Ta'ala wayruun sibu wayruun sali. Hati habang unuin puunan simpyag diskasan. Ba't kuri kaakkalan? Ha? In salaf na kauna balikan ko. Nagtafwid piaghangla nila na pa Allah in ma'na kamaksuran sin ayat wala sila imyan lima hakikat ni maway. Imian sila, lapasuntin Allah Ta'ala ringha, kakulang ibansin, amuin umakyad pa amuin makhluk. Na, ang paimbihaon, imian to din lima tod sin Allah Ta'ala. Aun tod lima. Siki, aun tod siki sin Allah Ta'ala. Aun lima. Aun long niya bitis. Pag-uusing mangi pa rin doon, sambil bihaon, subhanallah. Aun long niya jacket sintuhan. Aun billah. Pwede niya itong jacket sintuhan. Pasal sinamun hadith.
Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Ina mo in pagmataas lang niya tamungon ko. Hakikat lang niya tamungon. On tamungon sin Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Ang kanda na lawa limayo daing ha amuin pakaradjaan. Ampain salaf na kauna asal sila ittifaq ini katan mahasud sin Allah taala liha kataya. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.